Besok berapa tadi? Tamat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kamu aku Fadil Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa ini rasuluh. toh besok lagi. Ya lah, saya bina nasburu ilallah. Adil musuh enggak lah. Ta'ala nikmatan ilasyiratan. Ta'ala sati'a wa najtama dan makan. Mubarak insyaallah. Asalnya salatu wassalamu ala habibina wa rasulina Tiga doa aja tak alaihi wasallam. Selesai. Min zaman jahiliyah ila zaman Islamiyah. Asal itu dengan azab. Aku syukran ila rabbil alamin. Alladzi batani Katrin. dan ada beberapa jami'an di dekat dia dan qadir faslul at-talaq Suara yang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan Suara kebakaran. suara Ulum syariah. Islamnya afdal ulumi asrafuha wa qadar Jadi masuk Inggris. Min hadis bainu Nabi sallallahu alaihi wasallam anaman cara fi talabul ilmi Itulah bil ilmi. Imma bil intikal dari min makan ila makan atau min baladin ila akhar. Nah nih habis itu juga ada apa kan? Biasanya kalau kelas 2 novel aja itu Lah. udah ya. Anak akro, anak tarjim. Sawah ya? Bandirasatin Bahmin Allah jadi